Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania Chanchinthar lo ngai thla Anggu amasa in chanchin langsar zualte PWD Minister B.Vanlalhanan KGP General Conference thlengtu tur sai twal khopui chung kongpui te chu in khongpui thlenhmang nge siam zo antum thu asoi Excise and Narcotics Minister in TBCC Tloin MDM Winter Blast sanghi somni pangagal tlanga chanpui na sumlut tele Excise and Narcotics Department da changa chanpui na sumte ahlan tuna chanchin kim changzokin PWD Minister B.Vanlalhanan tun thachung hian aizol baka Mizoram District khopui dangkongpui te po siam thatman antum ti asoi Runmawi News zona changin Minister chuan tunla hian aizol khopui kongpui lian lai ti chungor taka siam mek ani ti asoya andu thu samle soisel bo ni nga vek lo ma se an theito ka chain an siam ti soin aizol baka hian district headquarters dang te po siam chat mek ni in furwa tuitlak ma in zo nge an tum ti asoibok ani hengba ka hian khoshang shang po siam tura malak ani thu asoibok PWD Minister hian ma bak an langa hle ti asoya ma anlag mek zinga KGP General Conference thlengtur sai twal khopui chung kongpui te chu in khongpui thlenhma nge ya siam zo antum ti asoya B.Vanlalhana chuan in khom den chen na siam ani na kha poimo a in khongpui hnulama siam ai chuan achan hma nge siam kha kan tum dan ani atibok Mizoram kongpui shang te siam mek ani a abi takin khopui chung kongpui te chu zana siam chin ni in aizo khochung siam wanga kongpui dan lailok po aom ve chin ani Agriculture Minister P.C. Vanlalruata Nimin Khan Kolasip District chung konpui ramaser luikam huan le thlasik klai chin na hmuntlo in thathar February ni hi achangin so thing an leichan le don ti asoi Minister chuan sorkarin kutna thoktu te ta na ham thatna asiam support price apek na te chu Kolasip District ta kutna thoktu te po in chorchang kai le zwa se du thu asoya so thing po thathar February ni hi achanga an leile chan tu thu asoibok Minister chuan thlai mun siam tu ten apan na kong lamahar satna an to chumhalak angai thu asoya department lampo in athei angin ma an lamek ti asoibok serlui kam to na hian huan nget le thlasik thlai ching tu chung ko tam tak te chuan eizon na lian tham tak an kalpui meka kumthum kalta achang khan KVK Kolasip le Horticulture Department nen thlai ching tu te an chom dola thlai chithar en chinnan po an mangmek ani Pu Joseph Lalnun Tluanga DAO Kolasip chuan serlui zawa thlai ching tu te chu zawdang ne na khai khin chuan chung kwa tamlo ma se an thlai thar te chu lei tha le chemical dang mang lo ani awangin a thiang himbik ti asoya thingdola alu chi siam na hon ani to awangin serlui zawin chin an chak em chu an pek thwai tur thu asoi Agriculture Department ho tu te tarlan danin nikum chu khan Kolasip District ta so thing quintal sang thum zaruk shal ani a kumina hian quintal sang rukvel thar the anin be se ani bu hum po kg a cheng somthumin bu changpha ya leimek ani bog Hauhnar hian village council le ZPM party shwai tu te chuan kutna thok tu ten hlok zo ka serlui kam hausakna an chhor theina na an ngai poimo te an lo thlen bok Minister hi Agriculture Department le Horticulture Department ho tu te baka ZPM party shwai tu ten an joy oma thlai chi na hmun te an tlo ngal bok Excise and Narcotics Minister in TBCC Tloin MDM Winter Blast sanghi somni pangal kaltlanga chanpui na sumlut tele Excise and Narcotics Department ta changa chanpui na sumlut te ahlan Excise and Narcotics Minister chuan MDM Winter Blast sanghi somni pangal kaltlanga chanpui na sumlut te baka Excise and Narcotics Department ta changa chanpui na cheng singhi chu TBCC tan ahlana TBCC au mek te chu beidong lo tura fuin bitam takin ri lo ngai na ha changin nun pa ngai kirle the khopin an swal chhuak to ti le an ladam chung chu dam chan le nun chan an nei ti she turin acha pulang hing lova mar chuan an din mun chiat berlai ni ma se be se na ne na malam clear lata tun aya din mun cha a TBCC chu chwa san turin du sakna alana sorkarin ri lo ngai te chevel clear rengin an chat chwana tur angai ven reng ni in a soibok MDM Winter Blast sang hi somni panga kaltlanga chanpui na sumlut te hi Operation Kingdom Ministry OKM phunchonga po an lo hlan to bok ani Dampabial to MLA Dr. Arlal Thanglianan abial chuan chung kholam shang West Lungdar Rei Ek Ailong Chungtlang Rupui hlim le twa zol te atlo Dr. Arlal Thangliana chuan abial chungchang lam uluk taka azir thu soin kutna thoka eizong an tam hle a ram chu an nei cha a an mangchang kai theisi lova in kalpona Agriculture Link Road emo
horticulture lingro cha an mamoti khamuchwa kani ati akwa ami chaber en tura anti anga in dota ro manna le tho dan tu siamani tur thu soin keipo in ka theina zona na satakin ma kaladona state sarkar po theitop cho alawin kaw turin ka ngen lo kani ati dampabial to MLA hi helai kong siam to INC KH Infrastructure Development Technology Director le ahote na bial fang hian joy oma an kong siam lai te chata ka tho dan turte an en Hauhnar zela furpui ma siam zo ani lo chuan ni puin an tor do na wangin tho zo man nge an tum thu kong siam tu te chuan an soi ani Lai District Congress Committee chuan MGNREGA thakna Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act sangni somni panga chumire theira be na turnia an ngai thu soin state in to del lotan torna na sajok a thlen thei thu an soi Lai District Congress Committee chuan vo in khan longtlai press lapa chanchin bumi te komin General Secretary Pulal Klom lovachin za chuan BJP sarkar na puiber chu Mahatma Gandhi mingno re ani atia VBG Ramji a sarkar sum dole nan state lianten za zel somli le state te tan za zel som angai awangin Mizoram tan chuan torna na sajok athlen the atia anakal phung tura MGNREGA chuan khotlang in chu le cha ati te tho ani chin lain VBG Ramji a chuan sarkar rin na tho tur arahman don wangin veng le khotina hlokna an mu vek abe se omlo thuni in a soi na tho tura contractor te lu theina rem chang siamani ba ka tho chadana zira nakal pui tumani wangin minol puitan ham chatna abo hlo thonom thu an soi ani Mizo thuziak mi le hlaphwa thiam than swa bik te sha dring na lungphun na kung pui mwal chu kum kalta sangni somni panga chung khan mi sangruk zakwa som panga inan tloa Kumin April kha khian lakung puimwa la hian Mizo thuziak mi pali le hlaphwa thiam mi pahni senglu bel an ni don Champhai district chung kho bungkho a hlakung puimwa hi kumsang kha zakwa somriat paruk khan Mizo hlaphwa thiam pa te ale dam hawate sha reng na lungphun a bulchan ni in kumsom dan zela thu le hlalama tholok boral to zinga thlan chwa bik te chu ani bikima an thi ni achanga kumnga tlingchin te senglu chin an ni tuna hian hlakung puimwa la hian thuziak mi som panga le hlaphwa thiam mi somni pakhat sha reng na lungphun ani to a kumin April ni ria le ni kwa khian Mizo zinga thuziak mi pali Captain LZ Silo, Reverend Zairema, Kholkungi le lalming lian sai oiba ka hlaphwa thiam pani, Shova le lalma mate chu hlakung puimwa la hian senglu an ni don, hlakung puimwa hi puitling tan lu mancheng somni ani a, kumkalta sangni somni panga chung khan hlakung puimwa hian tlo tu mi sangru zakwa som panga nein, anjinga mi som pakhat hiram dang mi foreigner an ni a, India Ram State dang mi som paruk anombok. Mizoram Police chuan kumliam ta January achanga October thlathlen khan NBNS sangni somni pathum hnuaya thubuai sangni somthum pakwa anjiak luta kum sangni somni pakhat achanga chiarin nikum October thlathlen khan Mizoram Police hian BNS hnuaya thubuai singkhat sangthum za somriat pariat anjiak lut to a rugruk le inrokna thubuai atamber Nikum January achanga October thlasom chungkhan Mizoram Police hian BNS sangni somni pathum hnuaya thubuai sangni som thum pakwa anjiak luta thubuai anja luzi nga hian mi rok thubuai zakwa som pali omin atamber ani Mizoram Police in nikum chunga BNS sangni somni pathum hnuaya thubuai anja lu to zat antar lanchina hian rugruk thubuai zaruk som pali ombokin mi kuthak thubuai somsari pathum te twal tha thubuai som pasari te Pongswa thubuai somni paruk le inbumna thubuai somnga pathum te chu alangsar zualan ni kumsangni somni pakhata changa chiara ni kum October thla kumli le thlasom chungkhan Mizoram Police te hian BNS hnuaya thubuai singkhat sangthum za som pariat anjiak luta hengzinga thubuai sanga za somruk paruk hi rugruk thubuai ni in atambera thubuai zia lu zongjong achangin za zela somthum pakwa point pathum pariat atling rugruk thubuai hi mi rok thubuai sangli zasari somsari pathumin dotin inbumna thubuai zaruk somli le mi kuthak thubuai zali somli pali te chu atam zualan ni bok kumli le thlasom chung vek hian Mizoram Police te hian twal tha thubuai za somni pakhat Pongswal thubuai za som pani twal tha tumna thubuai somriat pali le poisalem kai hnoi thubuai somni ziak lutin heng thubuai te hi alangsar zual an ni Nikum sangni somni panga chungkhan Mizoram TV veimi sangni zani somsari panga mu chwani in hengzinga mi sangkha zakwa som pakhat hi enkol dam to an ni
National Health Mission Mizoram Noya National TB Elimination Program ho tu ten na changa Runmawi News thudan danin nikum sang ni somni panga chunga Mizoram angor TB ve mi sang ni zani somsari panga mu chwa jinga mi sang ni za somthum pali hi kum som pali chunglam anni a kum som pali hnwai lam mi za somli pakhat anom bok ani TB ve mu chwa thar te hi sarkar muna changa mu chwa sang khat zakwa le private muna changa mu chwa zathum somsari panga anni a TB le HIV ve kop mi zani somruk pasari mu chwa ni in TB ve zinga bi ka enkol ngai MDR TB ve mi za somli parung mu chwa thar anom nikum chunga TB ve mu chwa te hi mi pa sang kha zathum somruk pali le meichia zakwa som pakhat anni a nikum chung ve khan TB wanga enkol thi mi za somli panga anom lain TB ve enkol dam sang kha zakwa som pakhat anoma TB ve enkol dam te hi TB ve mu chwa zinga zazela somriat pali atling Health Department Noya District Chendanin nikum chung khan Aizawl District ta TB ve mi sang kha zanga somruk pakwa mu chwa ni inan tambera Lunglei District ta mi za somnga panga Siaha District ta mi za somni pathum Champhai District ta mi somsari pakhat Kolasip District ta mi za somthum pariat Cherchip District ta mi somnga pani Longtlai District ta mi za somni pathum le Mami District ta mi somli pali mu chwa anni bok North Vanlalmawii PHC athok tu ten Advanced Christmas an man chungchang video social media lama the dar chungchanga North Vanlalmawii PHC Staff Welfare Committee in thuchwa siamin pu anni na de chu thubel chian dolo ni in an tarlang North Vanlalmawii PHC Staff Welfare Committee chuan Advanced Christmas manga nilenga thomring taknei anga pu anni na chu do tani anti a hemini hian OPD po chunu dar khathleng an hong nia soin Advanced Christmas program po tlai dar thumdo na an chen chau ni nan soi damlo ta na sheoma wanga refer mai tura damlo chungten an ngen ni an soi po do tani ti in kumsomriat mi pick up rumi lungkol khwa December ni thum sang hi somni panga tlai dar thum le minute som panga a admit chu ma ason chaklawa wangin Advanced Christmas program chan ma chuma dar so ma refer fel to ani anti refer na ti felani thu chu damlo ompui tu te po shilan ni thu soin refer felani nuwa kal mai lovin zada kwale achan ve adam do in an chwa san chau ni in North Vanlalmawii PHC Staff Welfare Committee thu chwa chuan atar langa an chwa ma zong hian treatment po apa nga ya pe ka ni thu le an chwa do na po damlo vitals and fiani in a chadvek thu an tar lang bok damlo ta nanin omkhopa bengcheng siama pu anni chungchanga po thom bengcheng alu lo na tura tukver an khar phui vek ta chu damlo ompui tu ten an hongle chin jok ni nan soya video an thedara langlai chu roi che zo in sing fel lai ni nan soi doctor chaparui vek anga pu anni na po thudik lawani thu North Vanlalmawii PHC Staff Welfare Committee thu chwa chuan atar langa dot mga inti mual phona ania soin he thil thleng hi chui chiana shemngai anomani po in shem turin thunei tu te an ngen ti thu chwa chuan an tar lang tel bok ani kumliam ta kumsang ni somni panga chung khan Excise and Narcotics Department in heroin kg somli panga le gram zathum somli pakhat an mana methamphetamine kg zani somkwa pariat le gram zakwa somsari pathum ba ka crystal meth kg somli pariat le gram somruk pakhat an man Excise and Narcotics Department in a chinchia danin kumsang ni somni panga chung khan Mizoram Excise and Narcotics Department in OPM kg khatle gram za somkwa pathum le ganza kg zani somni paruk le zaruk pasari an mana khudam doi kap syrup bur sangkwa zali somruk paruk manin alprazolam mum sing thum sangli le zathum nitrozepam mum sangkwa zali somni pakwa le tramadol mum sangruk zathum somkwa an manbok nikum chung ve khan Mizoram Excise and Narcotics Department chuan ragzu liter singsari za somsari pariat point paruk bial pasari le zubil lai chin nuai khat sing thum sang riat zanga le somriat pariat baka doidim kezi zani somsari pariat le gram zakwa somli le zu siam na bungbel sang hi zakwa panhi an mana sabzu liter sing hi zakwa le somruk pariat point pali pakwa panga le beer liter sing hi sang thum zani le somkwa panhi point bial panhi bial baka soju liter zali som pathum point panhi pariat bialan manbok Excise and Narcotics Department in a chinchia danin nikum chung ve khan Mizoram a rilhoba wanga thi mi za som pariatan oma hengzinga mi za te chumi pani in meichia som pariat anni India Taiwan Labor Mobility Agreement sang hi som hi palin hnuaya ama saber pilot atan Mizo Shalaiten Taiwan na an tho theina tura malag na a Vice Minister Ministry of Labor Taiwan Ambassador le official dangte aizola localin an tloa
Chief Minister Baka mipoimo dangte an kom. Ministry of Labor Taiwan le atroy tu te chuan Mizoram ei le in mail namlam le nun phunga te kanin ang hle ni in an soya Taiwan na ano mangmaya an tlang nel thu soin Mizo chalai te po in Taiwan chu nuaman ti ve nge an rin thu an soi Taiwan na thok du chalai za thum chuang in Mizoram Youth Commission MYC adil na an thelud ni in MYC ho tu te chuan an soya a thokhat na chu March thachunga ti fel man tura ruang manani thu soin manufacturing industry a thok turan ni don ani an ti MYC chuan Taiwan Economic and Cultural Center TECC nen tangkopin Mizo chalai Taiwan na thoka culture te pualin training shang MYC office an buat sa idon ani Taiwan Vice Minister le atroy tu te hian Chief Minister le Chief Secretary po muin chalai na thok tur thon ba ka disaster management and mitigation agriculture horticulture badminton solar electronics ate la tho ho zel ni se ti in raman na an siambok Sunrider International CEO Sunny Butler to avoid khatna atan voin ni som thakhat sang ni som ni paruk inrin ni khan aizola ron kalin apwala program him omle hlok thak ta Hotel Regency Conference Hall Zarkota man ani hemi huna hian Sunrider atanga award chang la theite sem chhuana hun le recognition program hun man ani a press le media chang telve in press conference nei ani bok Sunrider company hi sangkhat zakwa somriat pahi khan USA adin chan ni in tuna hian ram somnga a aninzar pharmeka Mizoram hian Sunrider corporate office hi kumsang ni som pathuma Zarkota hon ani boka Sunrider India headquarters hi Gurgaon na a omek bok ani Sunrider International hitun din muna direct selling industry atanga company CEO in Mizoram atlo masak berchum anni Sunrider International hian tuna hian member le product A into mi makadwai som panga an omek bok Sunrider company hi sel na promote tu anni a product chatak tak khovel hwa po a best product ni na chel mek tam tak an nei boka a product chat na ba ka hian mi tam takin aizon na atan an mang mek bok Sunrider company hian kumtinin member tetan regional le international trip mun changa alo nei pui chin boka kuminata na an matsopa chuan Malaysia Bali Indonesia le London ate an kalpui le don ani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e